Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. Hello, Dilwit, Mods and Wat, Trononama, Fáilte Chuig Gaeilge Weekly, Fáilte Chuig Agran, Céad is a Fithe Tree, episode number 123, Gen Show, agus an Tagran Geranach, Gen Vleen, the last episode of the year. Yes, mas rud é Gaeilge Éisteacht le blian ó Gnáthluas. By isagah, Gnáth usually tógan muid gá sus I rit na bliana. We normally take 2 breaks during the year. Ceann one, I lór an tairí, brahan sé orintha miúil, orintha mi lúnasa, brahan sé cahan a bhín mé féin mléhan de sira. It depends on when I myself head away on holidays. Agus an sin ceann one I rit an ghírí. Te Gnáth fa 3 seachtain, beidir cera seachtain, 3 or 4 weeks. Agus Gnáth, bíon me ag tógáil an sus sin I mí anar. So bíon me ag leanúint ráid, 3 John Nullag, Christmas specially and of New Year's Eve specially and of agus an sin tógan mudge an sus. I mlína, by sé bíoganín difriúil. So this year it's going to be a bit different. How? Conas, well, this is the last episode. Seo é an Tagran Geranach, like Gaeilge is a Fithe Cuaig, agus inniu tá mé hunsáis wrap up Gen Vleen a dhéanú. Agus tá mé hun labhairt beaganín faoin Gaeilge Fithe Cuaig domsa ó thaobh percentage. So for me, in terms of personally, the year 2025, agus much like Gaeilge Weekly, Learn Irish Online, rudí difriúla, around me géirí déanú, agus my Spotify Wrapped or Unwrapped. I was speaking about this in the full version of the podcast. We make labhairt faoi seo sa Gnáthleagan Gen fud craile. Níl me cínte fiú on Spotify Wrapped and on Spotify Unwrapped an tanam atá air. Spotify Wrapped ceapam ach níl me céad fan géad cínte, I'm not 100% sure. Ach tá mé an labhairt faoi Gaeilge Fithe Cuaig inniu, agus an sin ní bhaid 1 episode an tachtain seogan go leiscail, ní bhaid 1 episode an tachtain I níos sin, seachtain na nullag nó an tachtain I níos sin or the week after that. But then right at the start of 2026 we'll be straight back. So dúrach ag tús Gaeilge is a Fithe sé, an chéad céadaoin de Gaeilge is a Fithe sé, hartar an seachtú nó an ochtú lá de bhíanair by Midrash, and we'll be ready to attack our 4th year of Gaeilge Weekly by Midray. Hon unsaí a dhéanú I gcuinnear ar garú blian de Gaeilge Weekly. So, sin an plan inniu go bonusach, basically inniu an Tagran Geranach go dtí hartar an seachtú lá nó an ochtú lá de bhíanair. Unless, of course, you're a Patreon member, a Gaeilge Weekly member, a Learn Irish Online member, Mars Gnáth by cúpla agran sa bhreis ag dul amach. An sin there'll be 1 or 2 bonus episodes going out over there, as there always is. patreon.com/learnirishonline. Má tá tú ag géirí síniú sús if you're looking or wanting to sign up. So sin an housekeeping out of the way. Conas támuid tá súlagam go bhfuil an tachtain nó fiú an deir seachtainna ag dul go maith libse gachard go maith an seo I Seville, agus tá mé dúirt tar éis má labhar nótaí a thógáil amach, má sean labhar nótaí, because I haven't opened it, I think, since June. Ceapan nach bhfuil sé oscailte agam ó hartar mí meitheamh de ceann nua agam anis, agus an Deireadh around me ag fécant an lista seo atá scríofa síos agam. Bhí sé actually agran Gen fud craile. It was on an episode of podcast ag Jeremy meitheamh tús miúil ceapam ag labhairt beagnaín faoi halfway point of the year, agus conas a bhí gaiirí lom how I was getting on madra le ma sprochanna agus ma aimimena I Gaeilge is a Fithe Cuaig, how I was doing in terms of my aims and my goals for 2025. Agus actually, níl súil catte agam ar churbe ó hin. I haven't cast an eye on it at all since then. So bhí sé cool ar maidin agus ag déanú an chéad leagan Gen fud craile chun an lista seo eáil agus tá mé an dul tríd cúpla rud ará mé ag géirí déanú ag tús na bliana agus cúpla rud a bhí ar inscín agam le Gaeilge Fithe Cuaig agus conas
deirlumm maidir leis na rudaí sin. So an chéad cheann atá tarthart ar 20 rud scríofa síos agam, about 20 things. So níl mé chun dul trí gach ceann acu, ach tá mé an leabhar trí beidir ceann ó chuig acu ar éanos. An chéad ceann idális, neart idális chhlaachú agus cúpla thuras a dhéanú go dtí ad idal. Now, ní dhearna méid cúpla thuras go dtí an idal, ach rinn méid thuras amháin mór go dtí an idal ar feadh caicís i mí mórta agus bhí mé ag tafaidú cúpla agran nuair bhí mé an sin, so má tá tú i ggéirí dul arás agus éisteacht faoi mo chuid zama san idal, tá cúpla agran hús an sin ó mí mórta im lína. Ach bhí sé sin mar rud mór dom is le gábhlíon a nús tá méid fólam na hidálaise, so nuair a scríomh mé an lista seo le gábhíls fé cuaig agus na rudaí a rá mé ag iarraidh déanú i gábhíle is a fé cuaig. Bhí mé ag fólam le bliana amháin ag an am sin, agus bhí mé géirí just level up agus dul sin chéad level eile, so thosaigh mé ceachtain na chorá, conversation classes le Birch Búnsraí iontacha an seo is sa bhil, agus chur méid thuras in áirithe le mí mórta agus bhí mé an sin i Bliana ach ag taistil timpplaáid se bhí mé lean ar fir cúpla lá agus chomh le sin bhí mé in imile agus bhí áiteile ceapan chomh ní mé in an chuimhnú ach bhí mé sin ar feadh caicís agus bhain mé suirt theanmhas agus bhí sé go deas just an dul an sin agus an teanga óil amach níos mó ná sin aithne a chur ar chultúir na hidálaise. It's interesting after living in Spain for 5 years, tá sé simúil tar éis dom a bheith i mo chónaí sa Spáin ceithre bliana nó 5 bliana anús inis. Tá an cosúlachtaí similarities idir an dá hiar freisin tá le difriochtaí. You know, níl sé cosúla mar an Spáin agus an Poland, just two countries completely different. It's not like Spain and Poland, you know, gá hiar go thomláin difriúil ó chéile. Tá an cosúlachtaí agus Mediterranean culture agus fiú maidir leis na teangacha tá an cosúlachtaí idir an dá theanga, idir an Spáinis agus an idális. So taithí an a simúl domsa agus sásta go neachi mé agus ó hin ní ra méid déanú mór an idálaise taréis sé sin I rith mí bealta, well actually mí bealtainna mí metheh fós ag miúil mí lúnasa bhí me búntreirí imithe agus ní rá mór an sppragu agam leis an idális I rith an tairí. I didn't have much motivation. Dúirt mé, you know, tá mé an pause a chur ar seo agus inis le trí bhí anús tá mé taréis fiú arásar an idális ag déanú ceacht nó ró in aine seachtain agus nuair tá mé ag labhairt sin faoi cheachtainna dhéanam when I'm speaking there about doing lessons, it's just sitting down with one of my teachers for a coffee for an hour agus bíon muid ag caint san idális agus aonaí cheisteanna atá agam an sin chum na cheisteannaí sin orthú. Agus Caroline sin go mór lum, and it's the best way to learn a language if you're looking to learn to speak and understand a language better. Má tá tú gurí teanga a bheith an teanga a labhairt níos fearr a chomh mála sin a bheith in an teanga sin a hiiscint níos fearr agus éisteacht leis an teanga sin an chuí fearr chun é a dhéanamh. Don't overcomplicate it. Ná daoine róchasta. Don't say, well, I don't have a good enough level for that. Ná haber nach bhfuil level soch ma ad chun é sin dhéanamh. Even if you only know 2 words in a language, tá tú an bailach sin, an method sin, an nós sin úsáid, and it is the best way for learning and improving, and it's a real direct way of practicing is form nós bailach an díreach agus an chrín chun clachtú a dhéanamh. So lásás le sin ní mé cínse maidir le 2026 in terms of 2026, you know, cínse ag gan cúpla seachtain nó fiú an seachtain seo ba mé chuir tús leis an lista seo a ríis ach le 2026. I'll be starting this list or this type of list again, but for 2026 in terms of things I want to do more of, less of, goals for the year. Agus ní mé cínse beidir just gúil mé sásta le mé level níos ar nói cínse gúil mé an a lán fiabhas chur ar mo chuid idálaise ach beidir, you know, gúil mé sásta le sin ar franis agus filhí mé ar sa taucaí. I mean, tá mé gnóthach le lán rudaí. I'm busy with a lot of stuff at the moment faoi láthair, so beidir gúil mé chun é sin ágáil nó beidir go dhéanamh mé ceacht amháin in aine seachtain in áit scácheacht
Nílas agam, ach lán sásta le sin, agus lán sásta le rá go bhfuil mo chuid dála se I bhhad níos fearr anois ná mar bhí sé blian ó hin than it was a year ago. So tá mé an lena try leis ach níl mé cinn se kick of crane is a bhaid mé ag tíanal stadir. I'm not sure how kind of what's the word, diligently I'll be studying it. Ach, fan gevecament, a nice thing with languages and rud jazz module changacha tá an filu a rash cheanga ein or ó bhfuil tú ag géirí sa saoil anytime you want in life. Ceann eile scríofa síos agam an seo ná stint in English, time period, stint or time, a níos fuide a chathú in éireann. So spend kind of a decent stint of time in Ireland at one point. Agus slócha in éireann bhí mé in éireann ceithre óir in Bliana. Well, 3 óir go dtí seo ach ba mé ag dul arás dul nullag freisin, so ceithre óir san iomlán, 4 times all together. Agus bhí mé sin jet lá seachtain na chásca on Easter week. That just makes sense, 10 days on Easter week. Ach tá is seachtain na chásca is cúpla lá I níos sin freisin. Bhí mé sin caiicí siomlán I rith an thabhairí, and that's a lot longer than I normally go during the summer. Agus an sin seachtain bháin hart míarf over, agus ba mé ag dul arás hart seachtain jet lá ag na nullag. So gone out lán sásta le sin agus piece le piece, a beidir cúpla blian ó hin a few years ago. I didn't want to go back to Ireland much, and I was kind of just going back for a few days every few months. That's it. But piece le piece tá mé ag crothú saoil dom hain hall and sin. I'm kind of creating a life for myself over there. That may sound weird as an Irish person living in Spain, mar éireannach I mo chónaí an seo sa Spáin, but I've known more people and I go back, there's more things to do. Tá níos mór rudí le déanú agam agus tá mé ag gairí níos pórtsaí is tóca. I'm getting more kind of involved in different stuff while I'm back home. So I have stuff to do when I'm back home. I've got a better setup. Tá setup níos fearr go manis module leis an bud chraile agus mo tralah freisin, my equipment that I can work while I'm back home. Agus just gná saoil agus sais an saoil atá agam an seo sa Spáin. Tá mé an saoil chéine a bheith agam nuair bhíonn mé arás. When I'm back, I can have the same life I have here, have it over there, and just have it for a few days or a few weeks while I'm back and making more money as well. Ag tuile níos bargad bar ar nóí tá éire sa chustasach so muna bhfuil agad agat tá si deacar chun na rudí sin I dhéanamh and tufte. Say, I'll go and meet this friend here for a few days. Tá mé dul an seo agus búla le mo charan seo for cúpla lá agus tá mo chun dul go dtíon ceol chorm seo agus mar sin. And even Irish people I've met in Seville who've since moved home, éirnig ó an mé tar éis casú lo an seo a Seville agus tá siad sin tar éis bogu arás go héireann. So an sin nuair bhíonn mé arás tugam cuairtearthú. I kind of visit them instead of just always being kind of stuck to the friends that I went to school with or college with in áit a bheith saithe leis na daoine drastal mé ar an ollscoil nó ar an gláiste nó ar an scoil lo. So tá sé go jazz freisin agus tá mé buid níos mó taitnamh gan dát as a bheith in éireann agus ag tanú le bheith ras an sin ag an caiiciis don nullag. Looking forward to being back there again in about a fortnight's time for Christmas. Cad eile, cúpla rud eile níos mó taistilí and of tíomhas and Spain to do more travel inside of Spain. And it's funny enough that she saw her anver on seo because I have 3 places listed tá 3 áit scríofa síos agam an seo agus ní raibh siad an sin ach mar hamplaí. They're only there as kind of examples or ideas. Ach tá gá áit den 3 áit sin feice agam agus an áit eile tá mé an dul an sin an deire seachtainna seo. So Granada, Zaragoza, I've been to both pretty much by accident this year. 3 himpeiste really in Bliana mar bhí leichen de sira nó thuras beag curtha in áirithe agam le cara go Almería. Agus an sin nuair bhí méid fécinn tear an léirscáil when I was looking the map thug mé faoi deara go rá ag Granada, Díreach, Idir, Sevilla agus Almería agus dúirt mé listen an bhfuil tú sir chun dul lá óháin níos luatha are you free to go one day earlier. Rocky Muds will go agus is féidir in fannacht ihe bháin in Granada agus rinne muid é sin. Zaragoza bhí méid dul go Pamplona
I ri an tairí I mí meitheamh during the summer in June. Bhí mé ag dul go Pamplona agus bhí is agam gur cara agam ina chonaí is Zaragoza. I knew I had a friend who was living up in Zaragoza and said to him, any chance I could stay at yours? Or can I stay in Zaragoza and we'll meet up for a nice chance? Gum maimid san an búil chéile Zaragoza agus an sin rockymud go Pamplona an lá dar gion. The day after we'll go to Pamplona because it's very close. So went there and I was able to get to know Zaragoza a bit. Bhí mé an aithne a chur ar Zaragoza beagganín agus an sin an Deireadh seo tá mé chun dul go Córdoba chomh deir seachtainna sa city break an sin Córdoba an the chungrach de Sevilla, very close to Seville. I think Córdoba and Seville actually the two hottest cities in mainland Europe and definitely the two hottest cities in Spain. Gandát an dá chathair is show an seo sa Spáin, but not at this time of year, of course. Ní ag an am seo gin blian ar nóí. So very happy with that. More and more as I get older, and níos mó agus mis sé gairí beagganín níos sinne, getting a small bit older, I have less interest in going abroad or going to touristy places, dul Harlar, no dul gátsna on touristy, tas agam an Spáin asáit Harlar I sin, but tá mise mo chónaí an seo le Karen no cuaig bliana anis. I've been living here 4 or 5 years, so it's not really a trip abroad because I'm always here. Tá mé gcónaí an seo. So going to those places, Almeria, Granada, Córdoba, Zaragoza, Ciudad Cádiz, no áitne Jifriúla timpeall Andalucía, an seo in Éasca na Spáine, here in Andalucía in the south of Spain. I love that and love seeing different parts of Spain and going to a place where I have the language and I'm kind of at ease. Tá mé ar maithúbhnas agus an teangagam agus mar sinja. So yeah. Cad eile rud ó go eile níos mór rásaí a dhéanamh agus tá sé sin Déanta agam gan doubt, so to do more races, and I've definitely done that without doubt. The Seville half marathon, the start of the year lap marathon is Seville, ag tús na bliana freisin, couple of park runs agus mis arás in éireann ní Ross é sin really ach fós Ross ach fun run atá ann fresh agus bhí sé sin mar an chéadúir around ag déanamh an park run in Mahail. That was the first time I ever did the park run, just on the few different weeks and weekends I was back on cúpla seachtain no deir seachtainna around me arás in éireann. Also I did Pamplona half marathon in June, rinne mé an lap marathon in Pamplona I mé meitheamh agus Ross 10 km agus Ross 8 km an seo Seville. August freshen by make Jane of the Fields of Athenry 10k lá Stefan on Stephen's Day ag gan cúpla seachtain, so ag tanú go mór le sin. Neart rudí eile agus freshen, neart rudí nach nearna mé agus tá beagganín tíma orm beidir nach nearna mé iad. Maybe it's a bit disappointed, not much, but it's a bit disappointed I didn't do them Gaeilge Ólam to learn Gaeilge, the old Irish font or type that it kind of fell out of use in the 1940s, 1950s, a hussy, mudsig buintú sa just an gná script, no an Latin script I written in each carcagy and in each quaigagí. So I would love to learn that, and that's going to be on my list for 26 shortly. By sin ar my lista, Gáhils fé sé, Cínse, agus, yeah, tá cúpla radella to learn how to ride a moped or to get comfortable on a moped, Hilary Humperduch or moped ní garna mé sin agus cúpla radella and reach. It's all nice and well me sitting here in the podcast. Seanna das dumsa event show and bud cray like, oh, I did this year, I did this, I did that. I'm enjoying gracious in my life gracious. Nach chun mé héalínta chus nach chfuil ma héalínta. Agus tá ma héalínta gach. Like a lot of ups and downs this year as well, to be honest. A lot of size ups agus downs in Bliana, honna bheith fearnach. Agus sin cearc lóir, sin an sail. Beidir ar an bud chréile bí mé ag labhairt níos mó faoin na rudí dearfacha. I might speak about more of the positive things in the podcast sometimes, but truth is there's been a lot of tough times this year as well, but overall a good year. Through the strange blin gone out, and I think even the tough times have just posed interesting questions to me. Gapan na hamantí níos deacra tá siad tar éis ceiste na simúla a thuirt dom agus bí mé ag smaoinú ar na cheisteanna sin. For example, what do I want to spend my time doing? Céinsáis rud a bhfuil mé géirí mo chuidama a chathú, or should I just be getting up every morning and trying to enjoy myself as much as possible and gartham just Irish ús gach lá agus an méid is mó tatnamh.
gur féidirlumm a bhainteas an saoil an gceartm mo chuid seama a chur ag cabhrú le daoine. Should I spend my time helping people as much as possible an gceartm mo chuid fuinneamh choléir a chur isteach I leanúint agus cabhrú le daoine na Gaeilge ólam an gceartm mo chuid seama chur isteach me career hain agus saoil níos fearr a chothú dom hain sa todhchaí and to build a better life for myself in the future agus do mo chláán le cúna dé a bhaid agam ag gan cuaig Jim Bliana the family will hopefully have in 5 or 10 years. Níl mé cinnte, I'm not sure agus go minic bí na Ceisteanna sin ma insin, and they've come up more and more over the last few months tá si sin tar éis teach the níos mó agus níos mó le cúpla mí anús ach tá sin ceart go leor agus tá mé lán sásta an dul in leis na Ceisteanna sin. It's gonna tackle or deal with those questions and to use those questions in a good way on úsáid bhaint as na Ceisteanna sin I malach ma agus malach tarvach a beneficial way, as well as I start thinking about the future and different things I want to do and so on agus mar sinja. So yeah, what else? Apart from kind of my own personal self, an amazing year for leanúint for Gaeilge Weekly. Blian duchredza le haid Gaeilge Weekly agus leanúint níos mó buil ar Patreon níos mó daoine ag ceanna chórsaí agus ag le cúna dé ag buint tarbhra as chórsaí agus ag géirí bheith mar chuid dar galúiseacht people who kind of want to be part of our movement and improve and get better in the language on Éirí níos fearr agus Gaeilge níos fearr a bheith acu Gaeilge Weekly listenership in éisteachta Gaeilge Weekly an méid daoine a bhí na géisteach le Gaeilge Weekly duchredza in náire Ní mé an é chreideh méid daoine agus mar hampla an teachtain scata agus le cúpla seachtain anús ag léamh amach na riomhphoist agus na teachtarachtaí reading out the emails and the messages that have come in from people not only in Ireland níomháin in air and ach timpeall down chomh so cool for me and so happy about that, and hopefully while we're here in a year's time le cúna dé gan Bliana agus muid an seo baim Janan é sin a rá arís agus ba níos mó daoine ag fiú arís le rudaí mar seo is féidir leat éirí anna ghafa faoi céimhéad daoine atá géisteacht or tá bhd níos mó daoine géisteacht in éis. You can get really obsessed over the numbers basically na himhreachach ag tear an lei ceartm just tatna bhaint agus bheith buíoch gohfuil daoine géisteacht agus is tócha gomín daoine ag buint tatnamh agus tarbhra as an budcail that people get enjoyment and benefit out of the podcast and stop always being obsessed with we can make it even bigger, more people, help more people, get more people listening, cabhrú le níos mó daoine agus go mbeidh níos mó daoine géisteacht. At the end of the day you just also have to sit back and enjoy it to see sheets agus just a bheith buíoch has to be grateful for it I suppose more than anything else níos mó ná aon rodella. So, ag bugur roi ar nóí tá beaganín ceolalaigh nó caithimid labhairt beaganín faoin geol aon duine a bhíon ag éisteacht go minic ba is agah céigh mór. Is atá an ról atá ag ceol in a héal hain, how big the role or kind of part to play that music has in my life. So I know it's really basic. Thosagum gulche an bonusach, and I think music has a big role to play in a lot of people's lives. Captain will roll more le hermerts. No gold sunk or more ag ceol is sail a lan daoine ach ar nói tá an Spotify Wraps and on Spotify Unwraps anish le fás rach mé tríd go tapí ní ra mór an iontas is sé an sin chaithí mé rá agus tá díma fresh and beaganín díma bitches point mar an nuirí dúirt mé an nuirí thart ar an am seo an nuirí rinne mé léargas ar on Spotify Wrapped agus na haránithe agus na harán a bhí hús an sin agam ar mhór an list agus dúirt mé Loyal Carner tá brónar agus gealam dit I 2025 go mbeidh tú ras I gibh hín nó go mbeidh tú ras a top 5 de na haránithe a bhíon mé ag éisteacht leo ach níl sé déantach bhí mé géisteacht le Loyal Carner ach ní rá mé géisteacht leis an méid céine Loyal Carner mar bhí mé le cúpla aránaí eile ach tá sóid mé ar dús leis na harán iver cuaig fílan
le de las an banna cheol as learfol ó na nócaidí nó ó na thugtaidí beidir dear na thugtaidí tús na nócaidí ní rá ach album ó bháin acu tá sé duchheadach. Maar Dort Noel Gallagher, who was Noel Gallagher said about them, if you're only going to do one album, that's the album to do, the album they did. Ma tá tú just album one a dhéanú sin an album, le déanú an album a rinne siad sa bhlín ní ag nócha ceapan. Agus ba aithne ag a lán daoine ar an is chaúla atá acu dar bhanam There She Goes. Tháinig sé má ceart ar Italia 90 sa bhlín sin agus ceapam ghfuil sé buinseach freisin leis an gurn down the sin. It's kind of connected to that World Cup for a lot of people as well, and memories of the 90s cuimhní ó na nóchaidí. Ach níl aithne nó níl mór an aithne ag an ghuid is mó a chuoine ar an harán eile. Agus beidir an dara arán is mó nó an tríú arán is mó atá acu sin Feelin, F-E-E-L-I-N. Agus is even am an darán sin is é an tain arán atá sa top 5 in Bliana agus freisin bhí sé sa top 5 ar nuirí na chin eile is sais new entries iad go léir. Iver cahar an tain chean óil beganín Noira faoi. The only one I'm a bit embarrassed about is number 4, Green Light le Florida agus Pitbull comhma. An sé Florida agus Pitbull ceapam, yeah. Pitbull sin an duine eile. Gan dáta Florida Florida is definitely on it. Agus an rud amháin le Spotify Wrapped ná tá sé beganín cléanta. It's a bit biased I dro na rudaí a bhíonn tú ag éisteacht leo ag tús na bliana. Agus beidir arís go mbeidh aithne ag rionstíine ar Green Light mar sin anáis walkout song nó interest song a bhíonn ag Luke Littler sa darts agus ar nói bí na churn Déanta sa darts ar siúil ag Jeremy na nullig tús fianar. So mar eile sin dír ag tús 2025 thuúla mé an tower an sin, chur mé sa playlist é ar Spotify agus dúirt mé right sin é níl mé hon éisteacht mór leis ach ar nói I rit na bliana bíonn sé ag teachtaní saríis go háirithe nuair bhíonn tú ag éisteacht ar shuffle agus is mála an daran. Is mála an daran go háirithe deire an áran anáis nóid dearnach tá seanmha ar fad. Agus, is tócha ní bhíon me géisteacht le mór an Florida nó Pitbull eile ach ar an ionach atá ann agus rééis margheall ghfuil Spotify Wrapped beagnaín cléanta I dro rudaí ag tús na bliana nó I dro rudaí a churn tú I a playlist ag tús na bliana. Well, ar nói bhí sé sin chuna bheith sách ord fairly high sa ranking sa lista. Ever tried This Head I Hold le Electric Guest? Ever though, amazing the George Michael. If you make éisteacht le lán George Michael a Milina, go háirithe amazing agus as freisin cúpla ar an eile comá le George Michael Faith ar nói ach bhí cúpla cean eile an bhá Careless Whisper. You know, orintha is a joke song Careless Whisper le haigh lán daoine le leitheanta seo ach in dar is ar an iontoch sarant an sco agus ní bháin an chuid an a cháú, not only the very famous part but the full song. Agus iver hain seans má nach mai sé seo ar ólas a géantainna Civilian le Y-Oak spelt nó litrithe W-Y-E new word O-A-K Civilian sin an tanmatá ar an aran agus tháinig mé nó daimsí mé an tarrant sin I found or came across that song ag féchant ar chlár fásnééis se Ronan O'Gara. Ceapam actually bhí méid láirtrí run O'Gara beidir mí mórta mí aibran im lína in March or April this year I did an episode talking a bit about Ronan O'Gara agus go lan sim agam ann, a lot of interest in him and the way he looks at life and the way he talks about things. The more in sim agam's rugby, I'm not too into rugby, but his kind of world views and his way of coaching and dealing with people agus like Gaeilge Weekly agus déanú chótáileocht agus bheith tréanáil ar agus bhí méid fécint ar an glór fásnéise atá muhin sin tá sé ar YouTube actually sé an éasca ceapam go nearnú hart ar 10 million ó hinna. It was made maybe 10 years ago le RTE agus tá sé le fáil inis sé an éasca ar YouTube agus bhfuilhin go mór agus tháinig mé ar an áran sin
sa chlór fásnéise sin. I came across that song in that documentary. Artists, so predictable, so basic. Iver cuig Wonder Horse, iver cahar de las, níl clúagam cén chuí óil de las an sin, mar ní bhí méid éisteacht mór an le There She Goes nó aon ar Ronella de las, just feeling, so níl some cén chuí óil siad hús an sin. I don't know how they're up there, but anyway, iver 349th and main, iver dó Fontaine CC, iver hain Oasis ar nó ní léin. The Aontas really an sin, no surprises there. Na pod chrailty iver cuig iver caharg sa tree, but pod chrailty Formula 1 iad bring back V10s, the race Formula 1 podcast agus 3 legs 4 wheels agus an sin iver though Indo Sport iver hain Crime World agus ceapan seans ma gohfuil an dá fud chraile sin mar na pod chrailty is mó in air and arenos. Those two podcasts might well be the biggest two podcasts in Ireland anyway. Crime World has gone very big over the last year. Agus misha cosú le a lá daoine eile, like a lot of other people, bín misha ag tún all isteach go rialta regularly agus níl mór an simagam I gcór. I don't have much interest in crime ach tá sé fear simul go háirithe nuair a bhíonn siad ag labhairt faoin na Kinahans agus Sean McGovern ag teachtarás sin is agus Daniel Kinahan in Dubai agus Jerry Hutch agus orintha chaithí tú a bheith cormach. You have to be careful not to glorify these people because they've done awful things tá rud uafosach Déanta acu, but it is interesting. You can't just get away from that. Ní réid le éilú as sin nó dumsa arénos ní féidir lumsa éilú as an sim sin agus an intrigue sin mar a dearfa I mBéarla agus Indo Sport má tá aon simagad is soccer, má tá aon simad I Gaeilge in the máiniocht, rugby, golf, in sports size mainstream in éireann. Caiitú a bheith géistant nó caiitú trail of winch as Indo Sport arenas. Tá gachrad siar an aisce, everything's free. There's no real ads on the podcast or anything like that. Ní léon fógraithe ar an budcréile nó aon rud mar sin rud a churn isteach. Go mór or my understand has to be done. Tá some gaffer sin I dhéanamh. I do it sometimes on Gaeilge Weekly, jenim an rud sin orintha ar Gaeilge Weekly, but tá sé like, which tad of us a budgirl agus this tá sé NordVPN no Surfshark no whatever. So it's even the rod sin agus an chuí Joe Beloy dumsa an chréaltar éireannach is fearr to na chlún seo. For me, the best Irish broadcaster of this generation is Joe Beloy and Dan McDonald ceann na Hirishory Sports, no just ceann na Hirishory is fearr a déist mé leis riomh imahéal agus bíon a virte chu cosú le lá daoine eile an budchréile sin gach seachtain bín a lán seona acu tá seo amháin acu dar bhean an bits and bobs tá si go híntaach agus tá neart crackáin agus ceapan me gcónaí le sport. But it is sport are hábhaach really. Sport is not important really, in terms of the greater picture and people dying in war and everything else. Tínig fáil báis I goga agus gacrat eile. Like, an rud is tábhatí nuair atá tú ag labhairt faoi sport fud créile nó sa fápar nuachtá nó ar an radio or an telefís ná an chorumíocht ceart a bheith ad idir an crack a bheith ad agus a thógáil I náire on sport. So it's all about having the balance in between having the crack and taking the sport seriously. In proper analysis, analyse ceart, well, Mjigiri, ní Mjigiri just éisteacht le pisteach ar fra leat. So analyse ceart agus dáire agus chomhpháirtíocht sin an crack bhagd mar is sport seo ní seo an folaíocht agus rudí fear hábhaach an maid bhfuil an seacha cheannach 2026 will you be able to buy a house in 2026 and so on. So yeah, bunim sór taitnamh as Indo Sport, the Indo Sport podcast le the Irish Independent cosú le a lán daoine eile a géisteach leis an seo cínse. Freisin sin bhí rud ag an granmhar rud ag an nua ar Spotify Wrapped I Bliana. Thug siad go bhfuil a breakdown nó is dócha thug siad Kershis leihananta agsúla I written na Bliana. They have kind of a description of various days throughout the year. Agus we cúpla acu on ground for sober hamlet. Biggest audiobook listing day, September 13th, 2025, on Tríla Jeg mi bhean fómhar 2025. Listing report for Liam. The day you leis, Paul O'Connell, the rate the night and your morning, by Dini ag smuoinmh bhfuil mise gafa le rugby,
Ní léon simagam sa rugby agus ní bhíon me ag fécant rugby churbe. I don't watch rugby at all. But anyway, overnight you journey deep into The Battle by Paul O'Connell with chapters flowing from late evening through until dawn. Nearly 7 hours of uninterrupted audiobook. By morning you switched gears for a playlist sprint. Man I Need looped 4 times on Taron le Olivia Dean. Man I Need leaps 4 times, Stromae and The Verve made cameos, and FIFA 13 nostalgia closed the night. 410 minutes, 1 book, your longest audiobook stretch all year. Cín se grá sé sin siúil I rit na híthe agus dúsáid mé neart de mo thurann éasca audiobook Spotify. I definitely used a lot of my free audiobook hours that I'm permitted on Spotify, because you only get 30 hours or whatever it is, ní le trucha or chlig, no beidir níos lú agat in I the misa. But I found that funny, and there's another one now. Where is it? Cowell say, yeah. 24th of September 2025, the day you let podcasts run the show from snooker halls to stadiums. From late night crime worlds, deep dives to a morning volley of Indo sport, you threaded through snooker legends, rugby tales, and football drama, barely pausing for breath. 629 minutes, so sin de or a chlig. 7 podcasts, 24 episodes, your most podcast packed day, outpacing even your annual marathon stats. Arish, Beidir grau share siúil I rit na híthe, ach ní ceapam grau mé éisteacht le sin a réhan lei, beidir lá gnóthach ag an obair, the busy day of work, but one part is just editing and I can listen to stuff agus bhí mé an éisteacht le rudí, and that doesn't include all the time spent on podcasts and audiobooks on YouTube as well. Agus ní bhíon mé ag léamh nó ag éisteacht le mór on audiobooks really, ach lán podcréaltaí tá mé anna gafa le podcréaltaí. It was cool to see as well the different stats for Gaeilge Weekly, for sé cool hun féchan ar na statisticí tar friúla le Gaeilge Weekly ceapan grau hartar 1,000 nó 2,000 top fans agé and bhí Gaeilge Weekly acu mar an podcréile ará siad a géisteach leis níos mó I rit na Bliana. So about 1,000 or 2,000 people who had Gaeilge Weekly as their top podcaster in the year, and I obviously get to see all that from my side, so that was cool. Bhí sé sin cool, and yeah, I know that some of the same artists for podcasts will be there in 2026. Cíte go mbeidh neart de na podcréaltaí céine agus chomh le sin audiobooks nó na harrán agus na harránithe céine an sin I gceann bliana. And so that is really it. Sin é, ní cheapam ghuiil mór an eile, guys, ach just míle buchas as a bheith ag éisteacht le Gaeilge Weekly. I know I've been saying this a lot recently, so I won't go over too much. Tá sam gohfuil sé seo ráite agam go minic le Janie san imé chun labhart san numchar faoi, but just míle buchas mar dúirt mé tá níos mó daoine ag éisteacht le Gaeilge Weekly agus gachóir, you know, a bhíonn tú ag éisteacht nó gachóir a bhíonn tú ag dul go learnirishonline.com nó patreon.com/learnirishonline. Bíonn tú ag cabhrú linn chun fáú níos mó, you're helping us to grow more so that we can reach more people and help more people understand Irish. You are helping the Irish language every time you engage gachóir a bhíonn tú ag déanú rud ag an linn ag learnirishonline nó ag Gaeilge Weekly agus tá mé fear bhuaich. Tású agam gohfuil an podcréile tar éis cabhrú leat I mlína nábí bortha ba meidirás a mhéanaar ag tús mhéanaar ach tású agam. Yeah, gur bhain sibh taitneamh as an podcréile agus gur bhain sibh taitneamh as na scéalta, ma swaintíidir friúla. Not much goes into this podcast really in terms of the planning for it. Ní bhíon mór an plan, I'll just see she's ar an lún agus leiriam faoi payroll they speak about whatever. Agus tá méid tanú go mór lei sin a dhéanamh I 2026 chomh. So míle buchas agus, yeah, le cúna sé ba nula gíntach agah goléir tá sagam go mbeidh daoine ag éisteacht freisin nach mííon ag céilúra na nula gach fós tásúla go mbeidh nula gíntach agah se. Agus I gcónaí is matlam críoch a chur leis an podcréile nó an agran déireannacht in bhliain le rá go háirithe ábhlíonn faoi bhaise agus nula chuna chuig gach éireannach Iragoni, Harlar, not my in on Dollarás Geheran Imlin. Every single Irish person
around the world who won't be able to go home or won't be able to spend Christmas with their family or their whole family or friends this year. Nola conna jeev ní smó ná intan elugs ní smó ná ein rodella more than anyone else and anything else, because tasagam nach hol éasca níl sé Jane agam sach ní féidirlum swinam faoi kickoff Dakar agus a bheith sé a bheith sin beidir san Australia, Canada, sa China and China, wherever. Payáit timppla down agus gan a bheith inán dullarás, so nula chun jeev agus tá súlagam fós go maiid sibh an tatnamh a bhaint as an tham seo genbhlí. Sin é, guys, baimid rás an 7 lá mí anar, nó an 6 lá mí anar, má tá tú ag éisteacht Patreon, agus má tá tú i bháil Learn Irish Online. Míle buchas, as bheith géisteacht an bhliain ar fad, nula chuna jeev galéir, slán agus bannacht.